In die nuus vanaand, die maatskappy Range Close Corporation moet alle gelde wat aan die Ngaka-Modiri-Molema distriksmunisipaliteit verskuldig is terugbetaal vir COVID-19 tender wat onregmatig toegeken was. Amnesty Internasionaal Suid-Afrika waarsku oor militêre optrede in die Gaza-strook wat tot etniese suiwering kan lei. En Suid-Afrika staan bankvas agter Bafana Bafana wat vanaand teen Mexico te staan kom in die openingswedstryd van die FIFA Wêreldbeker skouspel. Goeienaand. Die spesiale tribunaal wat korrupsie en wanadministrasie tydens die COVID-19 ramptoestand moet ondersoek, het 'n tender van 25 miljoen rand op sy gesit vir die verskaffing van dienste by 4 rioolwaterbehandelingsaanlegte in die Dietsebotla plaaslike munisipaliteit in Noordwes. Die tribunaal het beslis dat Range Close Corporation, die maatskappy van Rashida Kader, alle gelde wat aan die Ngaka-Modiri-Molema distriksmunisipaliteit verskuldig is, insluitend winste uit die kontrak, moet terugbetaal. Kader is persoonlik aanspreeklik vir die munisipaliteit se verliese. 5 diensverskaffers het tenders ingedien nadat die distriksmunisipaliteit dit geadverteer het. Byna 4 maande later, dae voor die verklaring van die nasionale ramptoestand, het die munisipaliteit Range CC telefonies gekontak om 'n kwotasie vir dieselfde dienste te verskaf. Dit ten spyte daarvan dat die maatskappy aanvanklik nie vir die dienste getender het nie en 'n skriftelike kontrak nie tussen die twee partye gesluit is nie. Range CC is aangestel om noodherstelwerk by 4 pompstasies te doen. Die munisipaliteit sê mededingende verkrygingsprosesse is nie gevolg nie omdat die COVID-19 pandemie uitgebreek het. Die hof het gehoor dat dit nie die geval kon gewees het nie, aangesien die munisipaliteit reeds maande voor die COVID-19 pandemie die tender vir die verskaffing van dieselfde dienste geadverteer het. WhatsApp-boodskappe tussen die Gautengse provinsiale verkeershoof Samuel Machaba en 'n burgerlike Tumelo Nku dui daarop dat Nku nie net 'n informant was nie, maar ook geld vir Machaba gestuur het. Die onthulling is betekenisvol omdat Machaba Nku en 2 ander offisiere tydens die Julie 2021 Ayrton Skynye dwelmklopjag in hegtenis geneem is nadat hulle probeer het om die dwelms te steel. Ander inligting wat van Nku se elektroniese toerusting verkry is, wys dat hy 'n geskiedenis het van betrokkenheid by dwelmhandelbedrywighede. Machaba se poging om Nku voor te hou as 'n informant in die Julie 2021 Ayrton kokaine dwelmklopjag het misluk nadat teksboodskappe tussen die twee wys dat Nku vir Machaba 'n rooskleurige finansiële toekoms beloof het. Well, for money, yes. He gave me money. Why? Why are you receiving money from him? Maybe as a friend. Machaba wou soms die kommissie voorspring deur aan te neem dat hy weet waarheen vraag gaan lei en hy dan probeer voorgee dat die teksboodskappe nie enige kwade betekenis het nie. I don't remember any dodgy deals with him. Why do you assume that it would be dodgy deals? Why do you associate Nku with the dodgy deals? No, because I would maybe assume that maybe the chats or the chats looks like there is something wrong that we are doing or there is dodgy businesses that we are dealing. Hence I'm saying I don't know exactly here. So you agree that is what it looks like when one reads these chats, that there is something untoward going on between the two of you? It paints that picture. Yes. Die ondersoek duur voort. Die polisie in Gauteng volg leidrade op na die massa-skietvoorval in Cleveland, Johannesburg, waarin 12 mense gesterf het. Provinsiale owerhede erken ook dat onwettige vuurwapens die ronde doen. Die nasleep van 'n dodelike massa-skiettog. Polisiehoofde was op 'n feitesending in die informele woonbuurt en sê mense het na vore gekom met inligting.
In terms of the progress for the investigation, we managed to interact with the victims, those whom we could at least access and obtain their statement. We have since obtained not less than 10 of those statements. Through the investigation, we also managed to get some of the information, people who could share light. Gerugte van onwettige wapens wat in die informele woonbuurt die ronde doen, word ook ondersoek. In Juvel, I think it's on the 27 or 28. We were in that space as well with our organized crime, where they managed to recover an AK-47 with 2 pistol Glocks. So when you account on these firearms, you'll realize that we're recovering more firearms. In Tshwane as well, we managed to recover, I think it's 2 rifles, and of which we have arrested some individual last week. Onwettige bedrywighede hier is 'n bron van kommer. Beloftes is gemaak om die inwoners hier te beveilig. We need to deviate some funds for us to install the solar high mast here, which will then have cameras so that we are able to assist the police with the monitoring of this area for us to check the movement of the people here, but also to deal with issues of crime that are occurring within these informal settlements. Die motief vir die voorval is nog steeds onbekend. In die Durbanse Hooggeregshof is die saak wat verband hou met die moord op die musikant Keenan aka Forbes en sy vriend Tebelo Tips Motsoane weer eens uitgestel. Dit is om geleentheid te bied vir voorverhoor sittings vir Malusi en Siyabonga en Ndimande wat op 13 Augustus sal plaasvind. Die Ndimande broers wat verlede jaar uit Eswatini uitgelewer is, het vir die eerste keer saam met die 5 ander beskuldigdes verskyn. Die verhoor begin op 5 Oktober tot 8 November. Die Ndimande broers het ook versoek om van die Mbongweni Maximum Korrektiewe Sentrum na die Westville gevangenis oorgeplaas te word om beter toegang tot hul regspan te verkry. Nog nuus in Afrikaans volg net na die reklamebreek. Sien jou binne oomblikke. Ons gaan voort met die bulletin. In 'n verslag van Amnesty Internasionaal Suid-Afrika beweer die organisasie dat Israel se militêre optrede in die Gaza-strook etniese suiwering tot gevolg kan hê. Volgens die verslag is duisende geboue ook beskadig of heeltemal vernietig en is talle Palestynse burgers sonder 'n heenkome. Intussen het die nie-regeringsorganisasie die internasionale gemeenskap gevra om meer te doen om 'n skietstilstandsooreenkoms in Gaza te bereik. Die voorstander vir menseregte het te midde die voortsleepende militêre optredes in die Midde-Ooste die Israeliese regering daarvan beskuldig dat hy beleide uitvoer wat tot, soos hy beskryf, etniese suiwering lei. Amnesty has been one of the organizations that has for a while now been saying loudly that the international systems need reform. Okay, and the one thing that we need to do away with is the veto votes. Because the UN, China, all of these, Russia, all of these countries use these votes to really, stop any form of accountability from rogue states, and especially states that they themselves are supporting. Amnesty Internasionaal Suid-Afrika het ook wêreldlande gemaan om dit te oorweeg om sanksies teen Israel in te stel. Countries have the power to make the change. Countries have the power to stop Israel. They are choosing not to. And I think that is something that we have to, just be very honest about. I mean, again, the European Union countries, as we've said in our report, have the ability to stop trade, to stop sending arms, to impose sanctions, but they're choosing not to do so. Die Departement van Buitelandse Sake in Israel het in reaksie op die verslag die beweringe verwerp en sê feite word weggelaat. Amnesty International has long since become a delusional fringe political organization whose anti-Israel agenda has eclipsed any commitment to facts, objectivity, or genuine defense of human rights. This report is nothing more than another attempt to advance that agenda
by false and baseless allegations that have no connection to reality whatsoever. En kom ons kyk na die markaanwysers, soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Die Britse Hoogkommissaris Anthony Phillipson het 'n spesiale geleentheid aangebied om hulde aan Suid-Afrika se storievertellers te bring. Dis deel van die aanloop tot koning Karel III se verjaarsdagvieringe met die hooffeestelikhede wat die naweek in Londen plaasvind. Phillipson sê Suid-Afrika en Brittanje se vennootskap is belangriker as ooit tevore, aangesien beide nasies 'n komplekse globale landskap in die gesig staar. Suid-Afrika en Brittanje wil samewerking op verskeie fronte verdiep. Tydens die spesiale geleentheid het die kollig op die land se mees gevierde storievertellers geval. Stemme wat gehelp het om Suid-Afrika se narratief te vorm en te herdefinieer. For some of us, it's been a very long journey because, I was born in 1948, which is when apartheid was formally introduced. Not that there was no discrimination before, but it was formalized and codified into what became known as apartheid. That the same year I was born. So I've lived more than half my life, in that system. And of course, as a storyteller, I've used my art and my skill as a storyteller to confront that system, not only to protest against it, but to actually agitate against it. It is the same, of course, that now that we are free, we've been free for the past 30 years or so, we still have problems. If I meet you and you greet me in your language, and I respond in my language, we have crossed so many things: history, culture, identity, spirit, love, all those things. And so I loved Nelson Mandela's quote in there that says, through literature, we're able to encounter people's worlds, environments, stories, cultures, everything. And so it's not an easy thing to pen those words, to put them next to each other and let them explode. Volgens Londen bly sy verhouding met Pretoria noodsaaklik in 'n toenemend onsekere wêreld. We live in a complicated world, but I think the things that bind us, a shared belief in democracy, human rights, a shared belief in international peace, the rule of law, that is what really cements the modern day partnership between our countries. In economic terms, the United Kingdom remains one of South Africa's most important trade and investment partners. Cooperation in renewable energy, infrastructure, financial services, mining, tourism, and the just energy transition continues to contribute positively to economic growth and development. Beide lande berei nou voor vir die 14de bilaterale forum wat volgende maand in Londen gehou word. Ons is net hierna terug met die sportnuus, as ook jou weer vanmôre. Bly gerus ingeskakel. FIFA se president Gianni Infantino het die organisasie se reaksie op wêreldbeker visumkwessies verdedig en sê dat die sokkerbeheerliggaam nie kan inmeng met regeringsbesluite nie. Infantino het hom ook uitgespreek oor die kaartjiepryse en kan sy deelname intussen hou maatskaplike bewegings massiewe betogings in Mexiko-stad slegs ure voor die openingswedstryd tussen Mexiko en Suid-Afrika. FIFA probeer immigrasiekwessies oplos nadat die Somaliese skeidsregter Omar Abdulkader Aten toegang tot die VSA geweier is,
ondanks 'n geldige visum. Infantino het voor die openingswedstryd gesê die saak toon die oorgrensuitdagings wat hulle moet hanteer, maar het benadruk dat finale besluite by nasionale regerings berus. You know, in 2035, I think, we hope, the Women's World Cup will be in the UK, right? Still needs to be a decision, but looks like. Would you find it normal that FIFA would dictate to the British government who to let in the country and who not to let in the country? I don't know. Maybe you find it normal. Infantino het Iran se deelname aan die toernooi en hoë kaartjiepryse verdedig en sê dit is deel van maniere waarop FIFA komplekse politieke en finansiële uitdagings die hoof moet bied. Die polisie is ontplooi by die internasionale lughawe waar lede van 'n onderwysersvakbond betoog en beter pensioene eis. Intussen rol Mexiko-stad die rooi tapuit vir toeriste uit, ondanks die betoging. Terselfdertyd het families van sowat 15,000 vermiste persone in Jalisco weer klowe en stortingsterreine deursoek. Hulle gaan tydens die toernooi vermiste persoon versamelkaarte versprei om internasionale aandag te vestig op die feit dat meer as 130,000 mense steeds reg oor Mexiko vermis word. Terwyl Bafana hulle vele regskit vir die openingswedstryd teen Mexiko vanaand, het politieke partye in die parlement hulle verskille vir 'n kort rukkie op sy gesit, omdat hulle gewig agter die nasionale span te gooi. Die ANC sê Bafana het reeds die land met trots verteenwoordig. Give your best for the badge, for your teammates and for the people of South Africa. Regardless of the outcomes, we are proud of the manner in which we have represented our country, continue to fly South African flag high. Die parlement se portefeulje komitee vir sport se boodskap is eenvoudig. Suid-Afrika, ons is aan julle kant. Our message today is to Bafana, good luck, play your heart out and fight for us. Bafana, good luck to Bafana. Terwyl verwagtinge hoog is, glo die LPs Bafana kan die knoop deurhak. Play with pride, passion and conviction. Bring back the World Cup on behalf of the African continent. Van die LPs het die spelers aangemoedig om Suid-Afrika op 'n verantwoordelike manier te verteenwoordig. To the players, the coaching staff and support personnel, we wish you every success as you fly the South African flag high among the nations of the world. Go well, Bafana, make South Africa proud. We are united in support. Go out there, make us proud and bring glory to the nation. Sommige LPs sê sokker is een van die beste maniere om die land te verenig. We are excited and we say, Mdizani Bafana, good luck, we love you, we are behind you, we support you. Boys, the entire nation is behind you. Give it your all. Showcase your talent, your determination and resilience that defines South Africa and make us proud. To the captain, Ronwen Williams, from Galwendale to the Globe, the coach Hugo Brewers, the technical support team, the backroom staff, just about everybody. We want to say to you all the best. It's a cup game. There's always favorites in these kind of tournaments. You are our favorites. All the very best to Bafana. Make South Africa proud. Malibongwe, Amandla, away to. Die Springbok afrigter as Erasmus het ook 'n spesiale boodskap vir Bafana gehad. Ja, ons het so 'n bietjie 'n lekker verhouding op begin bou met die sokker en ek weet van die spelers ken hulle spelers baie goed. Ek het die afrigter 'n bietjie begin klik op 'n goeie voet. En ja, ons is trots man. Ons wil ook vanaand daai feeling hê, ons treye dra. Ons wil hê die manne moet wen. Ons is agter hulle en hopelik kom hulle oor hierdie eerste. Hulle het jare laas gekwalifieer om te wees. Ek dink hulle gaan baie nervous wees soos wat ons in 'n World Cup is. So ons weet wat die ouens deurgaan, maar ja, ons hoop hulle doen dit en ons staan agter hulle 100%.
Nou met slegs 'n paar ure voor die openingswedstryd het verskeie sokkerondersteuners ook hulle goeie wense aan Bafana gestuur. I think we dominate them today 1-0 and I think we win it all, actually. I think we take the cup. Probably it will be, let me say, 3-1. South Africa will have one and then Mexico. Sorry, I am a South African, but I am sorry. 2-0. That's my score prediction for them. And I just want to say to them, we 100% behind you. We're going to be rooting for you. We're going to be blowing vuvuzelas here in our country. I see Bafana winning 3-1 with Mpokazi scoring, Tebza Mokoena, and of course, Ngwanasisi. Evidence Magopa. Ons wil net vir Bafana sterkte toewens vir vanaand. Ek hoop hulle maak dit teen Mexico. Ek sien Mexico het 'n paar goeie wins agter die rug nou die laaste ruk, maar ek glo ons kan hulle doen. Sokkerfans, julle moet lekker kyk en skree vir Bafana en ons hoop hulle kan vir ons proud maak. I believe South Africa will do a pretty good game. They always they have the love for soccer. Many African teams have this. Ja, ook die Afrikaanse redaksie staan bankvas agter ons nasionale sokkerspan. Ons hoop hulle maak ons trots vanaand. Daarmee groet ons. Dankie vir die saamkyk. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die weer vannag. Mooi weer in die sentrale en dan ook in die noordoostelike dele van die land. Dan is daar 'n 30 tot 60% kans vir reën langs die Weskus. Vanmôre bewolkte toestande in die sentrale gedeeltes van die land. Dan sien ons ook 'n 30 tot 60% kans vir reën langs die Weskus en dan sien ons ook 'n 30% kans vir reën oor groot dele van die Oos-Kaap. Vir vannag en môre is daar 'n waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat verwag word in die noordelike dele van die Oos-Kaap en dan ook in die suidelike dele van Vrystaat. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Ons begin in Gauteng, Pretoria, 'n minimum van 7, Johannesburg 6:21 en dan Carletonville 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 22. In Limpopo, Messina het 'n maksimum van 29, Lephalale 6:25 en Tabazimbi 'n minimum van 3 en 'n maksimum van 24. Mpumalanga, Mbombela 10:24, Carolina 3:21 en dan Secunda en Ermelo albei 'n maksimum van 19. KwaZulu-Natal, Richards Bay 15:30, Kokstad 'n minimum van 3 en Pietermaritzburg 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 27. In die Oos-Kaap, koel in die provinsie Kumane 'n minimum van 6. KwaNodjoli en Willowmore albei 'n minimum van 8. Ons volgende provinsie is Wes-Kaap, Beaufort Wes 9:15, Riversdal 'n maksimum van 18 en dan Woester minimum 11 en maksimum 14. In die Noord-Kaap, Kroeman 3:22, Appington 'n maksimum van 20 en dan Sutherland 'n minimum van 1 en 'n maksimum van 9. Vrystaat, Kroonstad maksimum van 22 en dan Bloemfontein minimum van 4 en 'n maksimum van 20. Ons laaste provinsie is Noordwes, Ottosdal 6:23 en dan Schweizer-Reneke het 'n minimum van 6. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.